Ćao! Nakon tutoriala za heklanje ćiriličnih slova napravila sam i tutoriale za heklanje ovih 11 latiničnih slova koje ne možete koristiti u ćirilici, tako da svako od ovih slova je moj originalni dizajn i sada možete da kompletirate celu azbuku, možete da kompletirate i abecedu. Pogledajte u nastavku, za svako slovo postoji konkretan tutorial i mislim da ćete lako uspjeti da savladate ova slova i da ih iskoristite za ušivanje, recimo na jastučnice, na majice dečije, na torbice, što god želite. Možete i da učite decu latiničnim i ćiriličnim slovima, tako da svakako možete ih iskoristiti na bezbroj načina. Hvala na pažnji i pratite u nastavku kako se koje slovo hekla. Sada heklamo latinično slovo F. Dužina tog slova je 8 cm, a oko 5,5 cm. U najširem delu može da se hekla slično kao slovo E, ali mi ćemo sad na malo drugačiji način da heklamo. Prvo ćemo uraditi ovaj gore deo, pa se vraćamo da uradimo središnji deo. Jednostavno je. Natural cotton, konac i heklica 3,5 mm. Za početak heklamo lančić od 24 vazdušne petlje. 1, 2, 17, 18, 19, 20, 24 vazdušne petlje. Sada ćemo početi od treće petljice od heklice i tu stavljamo visoki stubić. U svaku od narednih 11 petljica stavljamo po jedan visoki stubić, znači ukupno će biti sa ovim prvim 12 visokih stubića. Ovo je treći visoki stubić, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, 10. I posljednja dva. Znači ovdje imamo ukupno 12 visokih stubića. Sad radimo ovaj deo gore, skrećemo. To radimo tako što ćemo od naredne 4 petljice napraviti samo jednu. Znači radimo jedno smanjenje visokih stubića, ali od 4 petlje pravimo samo jednu. Za slučaj da ne znate ove početne korake, pogledajte dole u opisu videa linkove za početnike, to prvo savladite pa pređite na tutorial. Znači od 4 petljice pravimo jednu. U narednih 6 petljica stavljamo po jedan visoki stubić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači ovo je šesta, zapravo posljednja petljica, to jest prva koju smo napravili na početku rada. Sada naše slovo izgleda ovako. Sada ćemo da okrenemo rad. Znači ovdje kako smo završili, samo okrenemo na poleđinu i ovaj prvi deo, odnosno prvu ovu petljicu ćemo preskočiti i krećemo od druge, stavljamo mrtvu petlju, pa onda u treću stavljamo opet mrtvu petlju. Znači ovo je već druga mrtva petlja, prvu smo onu preskočili, a ovo je treći visoki stubić. Znači jedna mrtva, druga mrtva, treća, četvrta,
5. mrtva petlja. 6. mrtva petlja je zapravo tamo gdje smo spojili 4 petljice u jednu. Sad idemo 7. 8. 9. Sve idete nizbrdo da kažem. 10. 11. 12. Znači ukupno 12 mrtvih petljica. Preskočili smo onu prvu. I sad ćete vidjeti gdje se zapravo nalazimo. Odozdo kad gledate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gdje je 7. visoki stubić odozdo. Sad ćemo opet da okrenemo na pravu stranu. Ovako lagano. Ovo nam je prava strana i napravimo lančić od 7 vazdušnih petljica. 3, 4, 5, 6, 7. I sada ćemo da preskočimo 2. U 3. petljicu stavljamo visoki stubić. U sljedeću petljicu stavljamo visoki stubić 1. Imamo do kraja još 3 petljice u svaku od njih po 1 visoki stubić. Znači u ovom ovdje delu imat ćemo ukupno 5 visokih stubića. Evo posljednji. Vidite kako to izgleda. I sada ćemo da malo konfuzno ovo izgleda, ali jednostavno vidjet ćete. Malo duži kraj ostavimo, sjećamo višak. Izvučemo ovu nit heklicom. Uzimamo iglu. Iglom ćemo da spojimo ovaj vrh posljednjeg visokog stubića. Gledamo odozdo. Znači ovo je prva petlja, druga, treća. U 3. stavljamo iglu. Igla prolazi i na taj način spajamo gornji deo visokog stubića sa ovom osnovom. Sad prolazi igla ka napred, znači s unutrašnje strane ulazi, prolazi napred kroz oba dela petljice te posljednjeg visokog stubića. Prođemo kroz isto to mesto u osnovi kao i malo pre i na poleđini samo uvežete krajeve, pre toga napravite jednu sigurnosnu petljicu. Ja sad naravno neću sakrivati nit, to ćete kasnije sami da radite. To smo već onoliko puta pokazivali. To je to. Naše slovo F latinično je potpuno spremno. Vidite da izgleda isto kao i ovo. To je to. Zapratite me za još informacije iz sveta heklanja. Svakako pogledajte i ostale moje tutoriale za latinična i ćirilična slova, kao i slova koje možete koristiti i u ćirilici i latinici. Hvala na pažnji. Vidimo se drugom prilikom. Ćao.